Mapya Uvira, Mapya Uvira, karibu tukupashe. Mapya Uvira. Hujambo mpenzi mtazamaji wa Mapya Uvira TV. Tuko hapa kwenye msiba wa marehemu Assistant Maître Trésor Basubi, na tuko hapa na msanii ambaye ni Mr. Gave, ambapo alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao waliweza kusapoti sana kama tulivyoshuhudia katika clip tofauti ikiwemo Charge, ambapo Mr. Gave aliweza kumtaja jina lake mle ikiwa na maana kwamba kuna watu ambao waliweza kumsaidia na kumsapoti. Kwanza ningependa nijue kifo kilifikia akiwa sehemu gani, na vile vile mheshimiwa ambaye ni Maître Trésor Basubi alikuwa ni mtu aina gani na kwake alikuwa ni ikoje? Jambo kaka. Jambo sana. Mr. Gave, kwanza niseme pole kwanza. Asante, tunashukuru. Basi ndio dunia hiyo. Ndio. Vipi kifo cha marehemu Maître Basubi kilikukuta wapi, na marehemu Basubi ni nani kwako au mnafahamiana aje? Marehemu Trésor Basubi namfahamia sa frère, ndugu, paske kuko ndugu yake ni grand frère iko nje. Alikuwa msanii zamani, ndio tulizoeana naye sana. Na plisi alipenda sana, yani msanii ya Uvira na alichangiaga. Yani na alicheza kama Kamuzi, alifanyaka cheza muziki ya Kongomani, na alipenda sana vile alichezaka. Malgré akili yake ya masomo na wengine, mimi alipita, alikuwa ni mtu wa kupenda sana. Kwa hiyo nilimfahamu hivyo kwa umbali, nikakia kumfahamu kwa ukaribu zaidi kipindi tunatumika naye fasi moja. Kwa hiyo nilimfahamu zaidi, undugu kaongezeka zaidi na zaidi. Na niyo kifo cha marehemu kilikuta ukiwa wapi? Mimi marehemu alikufa niko naye. Ndio maana naona vinaniathiri sana. Ule usiku ambao unasemekana marehemu alifanya accident, ulikuwa pale? Mimi nilikuwa niko naye. Watu wangependa kujua nini ilitokea. Na inaingita il s'était prévu tutoke twende niende kwake nichukue begi yangu ya kazi na nyombo fungulo za kwangu, ya bakie kwake mimi niende kwangu. Kwa hiyo kupita banjia, tusimame hapa, tunasimama nasindikizana hapo, kisha narudia. Hiyo mkurudia ndio alikufa. Pole sana. Asante. Pole sana. Vipi, nataka kuna message gani ile kupatia population ambayo inatufuatilia kupitia Mapya Uvira TV, akiwa kama ulivyosema ni mtu ambaye alikuwa ni mtu wa karibu sana kwako, ni mmoja kati ya watu ambao vile vile wanapenda sanaa na mambo ya dance, ngambo ya étranger na Kongomani en general. Nataka nijue una lipi la kuambia watu ambao wanafuatilia kwa muda huyu kama huyo? Ya kuambia watu, nikushukuru tu. Unaona hapa tuko kusema kumsindikiza. Tunaona magari na watu, na tokea na kufa hakuna maisha mzungumzia mbaya. Kwa hiyo muhimu kuambia watu tujifunze kuwa naishi mzuri na kuwa tayari kila muda. Maisha yetu iko ovyo sana. Hii mwa ilinipatia experience. Unaweza kula kuku na mtu hapa anaenda pale na direct anakufa. Tuzidishe upendo, tupendane, tuko wazima. Tuache mabitu ya makonflit manini havina maana. Tuko bure sana, hii dunia sio yetu. Hii yenyewe wanaonesha hapa ni upendo. Maana marehemu alikuwa mtu mzuri, marehemu alikuwa mtu wa watu, unaona watu wote biko. Sasa na ingine kitu watu wanashindwa kujua, marehemu alikuwa parmi sentire yangu ya ekipe yangu ya management, na yeye alikuwa anasimama kama mwanasheria wangu. Yani kiote kile kinaweza tokea, kesi yoyote ile, yeye alikuwa anasimama kama mwanasheria. Kwa hiyo naye alikuwa na neno mu timu yangu. Ndio si marehemu alikuwa na nyuma, unaona pinanipiga paske tuko tunapanga plan, tunasema hapana hivi, tuko tunakula hivi,
na tunakamata moya tusiviongelee hapa, tuongee kesho, kisha mwenzako anakufa. Kama vya mingi sana. Pole sana. Sasa tushashukuru. Bila shaka. Vipi, nadhani kwamba plan za kazi kwa sasa kazi zako zimeharibika zote. Vipi, kuna mpangilio mwingine tofauti na vitu ambavyo unapanga? Basi si wanasemaga mwenyewe anakufa njoo duro ha. Wewe tuko hapa sasa, tunamwacha pale, bakulewa wataenda leo, bakwenda huko wanaenda, yeye anabakia fasi yake peke. Kwa hiyo apre yeye maisha yanaendelea. Tunaendelea kupanga maplan mengine, sema ile pengo kupata kile kichwa vile ilikuwa kichwa kupata kile kichwa kinaweza kuwa nguvu, kumpata ule wa ule inaweza kuwa nguvu. Project zitaendelea zingine, lakini kutakuwa tu ile fulani ndio alikuwa courage kwa nini mimi hata kukazi tunamlilia sana pale popoli namlilia sana tu courage, mcheshi ana probleme ana nini kwa bien sana. Gafe pole sana. Tunashukuru, tunashukuru na shukuru ndugu yangu. Ndio hivyo, merci vraiment. Merci sana. Merci. Asante sana mpenzi mtazamaji wa Uvira TV, nilikuwa hapa pamoja na msanii Mr. Gave, mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kupitia ngoma yake Charge, ambapo na vile vile tulikuwa tunapanga mengi kuhusiana na kufanya interview kuhusiana na kazi, lakini bahati mbaya kilio kilikuwa kimejililia, mambo yakawa yameharibika, lakini next time tutakuja kuongea naye kuhusiana na kazi zake ambazo anazifanya muziki, hususan Charge ambaye aliweza kuitoa hivi karibuni ama juzi hapa. Nikushukuru mpenzi mtazamaji wa Uvira TV, endelea kuwa na mimi nyuma kamera Nixela Kashindi, bila shaka na mimi niko hapa kukuletea kazi zote ambazo mambo yote yanapatikana hapa katika msiba wa marehemu Maître Trésor Assistant Basubi. Asante.